Wah, kalau nggak ada sih ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Ye, di petani utang, kondeng di tengah yang mana ini caranya? Namanya tadi, belum mati dia. Pak, bakal utang ini belum mati, mesti bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang saya Pak. Buang Pak, kayak ini bayar kayak. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak lu urusan. jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak lu urusan, Bang. Lugrel ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
tuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang Ia ngorahang ulian ama beregan
rasa bangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ban pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ban pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah. Ada kelemahan Pak Hakim.
Tiang tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan terus yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga dan itu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi angkakan tutin subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga dan itu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi angkakan tutin subah kena ramah kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi angkakan tutin subah kena ramah Kulun padu kaya Tuai manang semahi Moga si domangku Lak kaya lang pagi Aksamo Tunok langku Ane nage sing mepilih
wireh dikenehe pamrih ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala buta kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sejatine tolik muda beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kuno belok ke walau serado lambat lah mungkin suwe cekawam batu mangkiunang itu menadi jan panggul mandiru mengaran sang sangkul bukit. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala buta kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujatine tolik muka beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujatine tolik muka beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna. Nadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati
tua pelarian, ulian beli tu sing dayang, besikan tresnane ne malu, tresnane harapan. Jadi adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno resnan beli nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si teadi ngampurang dewek beli nyakitin adik. Jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan Restan beline kapening adi sejati tua pelarian, ulian beli tu sing dayang, besikan tresnane ne malu, tresnane harapan. Nejani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang lundo tresnan beli nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adik. Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang untuk resnan beli nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adik. Man pidan mule man udah kapah gati tepuk melalina ke nyoman mule do ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan
korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip meme sing sadaran dua titipan, mani meme mati sing kalma bakal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme Ibi me Nah manian me Itu memen adine tepuknya patin beli, sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli. Apa ulian pidan daki sing aja memunyi, apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene mepincan nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Meme sing sadaran dua titipan, mani meme mati sing kalma bakal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip meme sing sadaran dua titipan, mani meme mati sing kalma bakal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Rengin pemargi ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati. Sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan, kerasa ngampang kanyele ilang dan kerasa
jan katibane mangkin ring katujonan Kebata rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta lan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Manda ipon sami memanggil rahayu pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Manda ipon sami memanggil rahayu Sugilan tuara ento karman iraga
Demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge, apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta temedampingan, ada beten ada neduran, mandene imbang. Negelahang jani titipan ide yang widi, dua karma arta iraga. Yang iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangken nanam karma, metulungin nak tuara. Yen damang ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sengalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang. Hang jani titipan ide yang widi, dua karma arta iraga. Yen iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangken nanam karma, metulungin nak tuara. Yen damang ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sengalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang.
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayang. Misan tiange cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala rua binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih misan tiange cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala rua binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu
Pahang malu melajah Bangsa kentawan pedang lemah Pang tusing elah Pang tusing campa Pang tusing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak budu Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Ang tusing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajumang Mekade dadi buduk-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala niskala Melahan mandra pelikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala niskala Melahan mandra pelikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Segenap nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Ang tusing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajumang Mekade dadi buduk-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala niskala Melahan mandra pelikat bicara Pangsingkan di pesu berduga
pengulun setre ngundang sekala skala melahan mantra pelikat jarang singkan tipe subodokan. Apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sainya bewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sainya bewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madak je ekonomi ne buin normal
salon pulang puin perawatan. Petang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas beli nuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli angsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine
aja boleh angsapkan janjinya